squad ya Chelsea ifite ibintu nka bitatu byo kuyikoraho. Icyambere buriya ni imwe muri squad gifite abakinnyi bato icyo bita average imyaka. Yego pe cyane. Nkungane gato ubundi twabaraga imikino 50 itambutse byibuze abakinnyi babanje mu kibuga 11 ntawe urengeje imyaka 30. Imikino 50 ikurikiranye. Imikino 50 yego ya Premier League. Bibanza kukwereka ko ubu ngubu kubera icyo kintu cy'imyaka mito kubera icyo kintu cyo kuba bakiri abajene babura ibintu navuga one experience nicyo kintu cya mbere babura. Kuri experience kubera yuko bakiri ku myaka mito abenshi kandi twarabibonye ko byibura kimwe mu bintu bifasha muri Premier League no kugira squad byibura iri hejuru y'imyaka 25 muri average. Chelsea rero irahura n'ingingo ivuga ngo nta kipe nimwe yigeze itwara Premier League ifite squad ya under imyaka 25. Donc gwera muri 92 ya Derari yego yiswe Premier League. Nta kipe nimwe yatwaye Premier League average y'imyaka ya squad yose bari under imyaka 25. Average ya Chelsea ni imyaka 24 ni minsi 186. Ya bumva ko batarinjira muri 25 bafashe impuzandengo. Biravuga ngo bafitemo abajene benshi bato. So experience hari umuntu wavuga ngo barayikura he bagura basaza. Hari uburyo bubiri. Hari ere mushwa kongeramo zikuze zitaje kongera kuzamura imyaka ko ari byo babate ngo 40 n'undi 37 n'undi 36 ndahita nzamura imyaka. Oya ni ibitekerezo bikuru bifasha. Experience ni iki? Ni ukubasha kumenya uko yitwara muri situation bijyanye nuko wigeze kuyibamo ukamenya uko wayivamo amahoro ukayisangiza abandi cyane. Umusirikare ufite ranka rya majoro atandukanye n'umusirikare ukinjira mu gisirikare ubajyanye ku rugamba ntibamanaging ingamba kimwe kandi bose sa amasaso bari kurasase si ahantu hamwe bahurira barwanira. Urugamba ni rumwe rwose. Yes ariko uko nigobotora ikintu sikundi yakigobotora bijyanye na experience. Twese turumva logique. So icyo rero uzana icyo gihe si imyaka myinshi ahubwo n'abantu bafite icyo baza gutanga gifatika kidashingiye ku myaka ahubwo gishingiye ku bushobozi bakoresheje muri iyo myaka bamaze bakina umupira. Ushaka afite 28 ariko ari in his prime, ari umuntu wageze ku bintu bikomeye, ari umuntu wongera muri squad akaza ari icyo bita valeur sûre. Valeur sûre ni ukuvuga ngo ni inyongera y'agaciro ariko yizewe. Harandi si umwana yego ariko harandi yaje muri Man City mu myaka yaje muri Man City aba valeur sûre. Hari igihe valeur sûre itaba no mu muntu ushaje cyangwa ukuze ashobora no kuza afite 26 ariko ukabona department barwaye aje gukemura ikibazo. Ndaza kuzigeraho zimwe muri zo department ndacyari kuri icyo cya experience. The lack of experience ni ikikorera Chelsea ibahereza ikintu cyo kutagira consistency cyangwa guhozaho. Ntutekereze ko kubona Chelsea itsinda Barcelona 3-2 ariko yaranganyije na Karabag 2-2 ari ikintu gisanzwe. Ntutekereze ko Chelsea gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub ariko ukisanga muri championnat itakaza kuri match nk'ikipe nka za Leeds nyamara ari bizi ko iramutse itsinze iyo match ari Leeds yari guhita ijya inyuma Arsenal amanota atarenze 4. Ntutekereza ko ari ibintu biri normal. No kuvuga ngo when it mattered most hahandi bikenewe cyane hahandi bavuga ngo okay we are going to win and be close no turi kuyibona ko twayegereye tuyiri mu bitugu kuko yatakaje match ya Aston Villa aho ngaho neza ubategeye bahita bagutenguha. Kubera iki that thing iyo message bari kwakira yuko they need to do that ibiri no kwa opponent avuga ngo let us stop them. Nango uko ukeneye ikintu cyane ni nako nugifite akikwima amugenzo barakikwima byanze bikaza uzabere no mu buzima busanzwe ya Derari wowe nuko wenda byaciyemo ukabirangiza iyo yagiye umukobwa cyane ahita kwanga
niko bigenda ntago nkubeshya kuko we wazanye Kasimbo demande yawe ntabwo ari nyinshi sinzi nta supply umuntu ahita atatu reka nyigabanye nta kigenda yes okay so balance rero iratakara kuri Chelsea iyo bakeneye ikintu cyane undi abona uko bastopa reba nk'ubu kuri Arsenal yari ikeneye win cyane Chelsea iri gufatwa nka underdog igera naho ibona karto rouge Chelsea aravuga ati abantu ntabwo bapfa kudutsinda Chelsea niyo ishaka gustopa umuntu yarabikoze ramustopa Paris Saint-Germain yari yamaze abantu bose i Burayi iri kubakubita Abarangije iza abantu bavuga ati nukunyura hejuru ya Chelsea aravuga ati ariko arabizi kuko mwebwe abantu bose babatinye reka dutere umupira namwe tubarebe you see Chelsea Barcelona iraza Chelsea yaranganyije na Karabag Baramine Yamari bavuze ubugambo ngo urabona ngo match komeye twari dufite ngo ni ya Celta Vigo ngindi ngo si match komeye Chelsea bati wavuze ibyo bintu kukurera kamuhambira match yose ngo Chelsea iyo ikeneye ikintu ariko abantu bayisuzuguye irakiderivaringa none cyagiye abantu bamaze kuyizera bati ati Chelsea igiye match zingahe iri serie kabisa ikubisemo makipe ya Barca yanganyije nande muri iyo periode abantu batangiye kugira cya kizere cyo guhozaho consistency igaragaza ko ntabwo turi mature turacyari bato utsinze Barcelona ugiye kwa Atalanta iragutsinze you see yes uri kumva ibyo ukuntu biri byikontradwiza nabyumvise harimo contradictory iteye ubwoba icyo rero kiva muri lack of experience kikabyara icyo bita inconsistency icyo rero kigenwa na squad ushobora no kumbwira ku ngingo ya kabiri kirugaju hari ibintu squad umuntu yayikora ya Chelsea wiwi njyare nka position nk'eshatu muri Chelsea mbona yego avuga ni nyamara hari abakinnyi nka bane baza ariko muri position eshatu Chelsea ikaba ikipe ikomeye ikintu cya mbere Chelsea buri irwaye gikomeye cyane kurusha ibindi ni umuzamu nta muzamu bafite wiza iyo uzi umuzamu ntabwo tuvuga uhagararamo ngo abe yakuramo bari imwe akore umupira wenda umushote yawukuremo awushyire muri kona awufate n'amaboko se yakuremo ku furagira ati ibyo n'umuzamu wa Reds ajya abikora n'abandi bose barabikora n'umuzamu wa Brighton ajya abikora iyo tuvuze umuzamu hari ijambo riba mu mupira bita save mu cyongereza hari igihe iyo ukomeje kurigoragoza iyo verb to save biza kubyara savior umucunguzi ubundi ubikoze neza kuko bavuga ngo umuzamu akora save ushatse ntiwamwita goalkeeper yakabaye ari savior kubera iki yakabaye ari savior umuzamu niwe muntu wanyu mu mupira unyuraho ujya mu izamu yego umuzamu niwe muntu uhaye privilege abandi bakinnyi batahawe gukinisha ibice byose biri ku mubiri we harimo n'igice cy'amaboko abandi batemerewe gukoresha umuzamu yashyiriweho urugabano limite yemerewe gukoreramo ibyo bintu umuzamu aba areba izamu rye arimo ariko ananareba ikibuga cyose aba ari vigira akora scanning areba muvuma za adversaire uko ari kwiregurupa uko ari kwipositiona hari kujya none akaba yabwira defense ihagarara gutya muyorganize gutya mujye hariya dore bari gukora ibi bari umuzamu arakomunika kuko ari inyuma ya bose ari kubona byose uko biri kugenda ari kubona aho biri kugana uwo muntu rero ni umuntu udasanzwe iyo ufite rero ugereranyije cyangwa uri muri kategori yo hagati ndeke wenda kumwita umuswa ntabwo uba ufite igisubizo cya kindi twita savior you have a goalkeeper ufite umurinzi ariko ntufite umucunguzi big games zidesidwa n'abazamu ushatse kumbwira ko gutwara igikombe bigoye dufite umuzamu mwiza cyane big games zidesidwa n'abazamu normal games zidesidwa n'abataka iyo match yabaye cya kindi bita mu kinyarwanda ngo ni amagasa twafunganye bikomeye bigoye umuzamu wanjye ashobora gukora ereri imwe gusa ibintu byose twubatse muri sezo yose akabinaga mu mazi arabisenya uri kubibona ariko akomeje kunsova amashansi yo kwinjira mu bindi bintu umupira wategetse nabwo bimukeneye uramfunze
urugero Real Madrid nanjye ni Bayern dufite ikipe twese zikomeye pe badefenseri top class mediateri top class kipe zirakinnye bibaye nguvu sawa ewa nakwimye umwanya wo kuntsinda unyimye umwanya wo kuntsinda ntituri kugenda ari 0-0 turisunitse 90 irarangiye inyongera irarangiye badukubise 30 igitego ndakibonye cya Harry Kane nawe urakibonye cya Kylian nguvu sawa si sawa anose turapezanyije ewa n'umuntu anizundi induru ziravuze penalty shot out umuzamu umuntu mutazo umupira agiye kubwira ngo ngo ariko ngo ari ngo namahirwe wango tupo namahirwe niwe yarakora muzinga hese niwe nta kuramiya Cristiano ni yakakase ntago yatumye muri nyadatwa Champions League muri Real Madrid byose nibiki batazakubeshya umuzamu muhanga abantu bahanga babaho ngo urugero rwaho match iri equilibre umuzamu bikinyuranye hari n'igihe none ikipe kurusha ariko kabone yo chance imwe wowe wayitsinze umuzamu akakuramo imipira nk'irindwi ijya mu izamu yabazwe kuruto yageze kubikora Real Madrid twa Liverpool Champions League itsinze kimwe icyenda muri match ndayibuka neza baro bakazajya bazinaga mu izamu kayikuramo neza ubona yagiye mu izamu kwipoto nabyibuka rwose umuzamu ni ikindi reba uyu muzamu tuvuga waje muri Man City bigeze no kukivuga icyo ngicyo uvuga ngo nubwo twabonye Dembele ku mibare myiza muri Ligue des Champions tukavuga baduye n'aba Kvaratskhelia cyangwa se Mediane aba Vitinha n'aba Ruiz n'abandi bose ndabyo ko aravuze ngo nitwirengagiza umusanzu wa Donamo mu gutwara Champions League warabivuze ko neza umuzamu uza akagukorera ikintu no reka nkubwize ukuri ndatekereza ko Yann Sommer ni umwe mu bantu bagize uruhare mu gutsinda Barca nubwo match yabaye 5-4 Yann Sommer yakuragamo imipira ya Baramine yabazwe ubona ni contre ukabona umuzamu atamitse kuguru barayi ko bigenze gute ubi bintu bigenze gute tutekereza ko igikombe cy'isi cyatumye Messi tumushyira muri kategori y'abatagatifu muri football gituruka kuko baratsinze Emiliano Martinez nawe yakoze akazi gakomeye Emiliano yego agakoza kuramo baro yarandara ariko bageze muri penalty shootout abirabura banjye sinzi ibyo barimo bacuameni bakazimunaga mu maboko hakazarura Igor Lloris nawe akaba arahabwira abajanta ati mujugunye mariko kandi mbere mu byisi byatambutse Argentina abonaga ibitego ariko nayo ikabitsindwa hakirimo muzamu niba ari ruri mwo muri za Liverpool muzamu wa fake bivuze ngo Chelsea ifite umuzamu usanzwe umuzamu udakwiye kuba ahagaze mu izamu nk'irya club nka Chelsea n'umuzamu w'amakipe yo hagati za Brighton izo za Wolves izo Brentford ajyabagakina aho yaje za FC Valence hari abamukuye ubundi niyo ngiyo za Brighton mukuye niwe wamuhemukiye challenge ashobora kuvuga ngo bashake nde Adelar araza kwinjiramo icya kabiri barabura umusenta back ukomeye Champions League Chelsea ifite uruhare rukomeye cyane rwa Thiago Silva Thiago ibintu byaranze muri AC Milan yaje ahenze yaguzwe miliyoni 40 biranga muri za Paris Saint-Germain abantu nagiye muri Premier League bakamuseka yarabyivuye bakamumukinga ngo umuntu ngo byanze ngo ari kumwe na Mbappé ngo muri Paris Saint-Germain ngo ari kumwe na ba Neymar ngo bagiye muri bariya ngo bitwa bakayi Havertz ngo ba Mason Mount ngo ubu nibwo yumva yabikora kandi nawe wumvaga ari byo pe ona ikipe ya Paris Saint-Germain ko yari imeze cyane ubwo wakubwira ngo PSG ya Mbappé Neymar na Messi ibuze Ligue des Champions ngo ugiye kwitomba ngo igereranye na Chelsea wakumva bitashoboka ntago wakumva bikora ariko cyose birangira bibaye yes niki cyabaye rero icyabaye okay baricaye yavuga ati Tuchel yaramuze yari yaramutoje abana ntibamwongera amasezerano bahita kwakwiziye hano abantu bagusuzugura waje nka gwakaza aramwatiraga hano nyoborere ba Rodiga n'aba Christensen ni hano bazi bajye ku mpande na ba Marcos Alonso mu mpande ba Marcos Alonso uzahora nizo za Real Madrid zigize ibitangaza isi yose itinya ariko za Real zaryaga bibiri ntibayigaritse se muri kimwe cya kabiri niyo bakuyemo nabyibuka rwose cyane donc Thiago Silva yarorganizaga kugera no kuri finale Man City barakina bayitsinda 3 muri yose zo retour ya championnat FA Cup no muri Champions League kuri finale kimwe kubusa pass ya Mason Mount kuri Kai Havertz
Kai Havertz aragenda arunduriramo bacirangira gutyo defense yihagararaho ijera game barayisoza. Thiago ni urugero dufashe rwumvikana wabaye n'ubundi muri iyo kipe, ariko ni kipe yatunze ba John Terry na ba William Carvalho. Chelsea kimwe mu bintu izwiho mu Bwongereza, ni imwe mu makipe yageraga defense nziza cyane. Waraga defense ni ibintu bitigeze biba ikibazo mu myaka yatambutse muri Chelsea. Yabaga ari ikipe vraiment bahagarika hiri ingero z'abadefanseri beza yuka muri Premier League. David Luiz nubwo batatinzemo, Chelsea yabaga iri mu makipe ashobora kugira defense iri solide. Abo bahashira kore ku mande. This time Ivanovic the biggest concern ntiri ku mande, kabiri Malo Gusto na Captain Trent Reece James nta kibazo. Iruguru kwa Kukurera sema afite ikibazo aho muri central defense. Levi Koruwiri na Fofana baravunika cyane kandi nibo beza. N'ubu Levi Koruwiri ntabwo wavuga ngo Levi yaravunitse ari ntabwo wavuga ngo wamubara muri no sezo cyane. Ashobora kugaruka ariko muravunitse igihe kingana gutya ntawe uzi uko azagaruka. Fofana kina match mwe indi bagahita bamwicaza ngo Fofana ngo afite ngo ni injury prone ngo aravunagurika ngo ntiyakina match nyinshi. You see ibyo bintu bigatuma abakina bivuga ngo sinabo shuwa ya mbere ya Chelsea. Bivuga ngo igize amahirwe ikafite umudefenseur umwe muzima mukuru wenda kazajya partneringa n'umwe muri abo abonetse, either Levi Koruwiri cyangwa se Wesley Fofana yaba ari sawa. Bumva ko ikeneye mu center back. Bibaye byiza baba babiri ariko none nabonye n'umwe ni sawa tuveyo. Ijambo rya Gatori kan nkurogoye gato sinza no kuroga cyane uko kugira ngo twongeramo akantu gatoya. Yego ari agasore gato kari muri Chelsea benshi bavuga ko yagahawe umwanya uhagije kuko match ntiyagaragaye mu by'ukuri yagaragaje ko ari umusore mwiza Chelsea yizeye kandi na Maresca aramwizeye. Josh Achapongo iyo je karita z'uyu musore ubona ari iki atanga kuri Enzo Maresca cyane cyane kari twavuga ngo umuhaye umwanya wo kumugaragaza zikamumeka mu muri kano kanya. Umusore Josh Achapongo nawe ni muto aragwa muri kakatebo cyangwa muri ya kategori yo kuvuga ngo nitara idasanzwe n'aba tuvuga si babi. Abakina ba Charoba nabo ntabwo afite amatara mabi, ariko ntabwo ari cya kintu uvuga ngo ni umwuzuro w'icyo nkeneye. Ubona ko bagifite amadeshe tactique menshi, guhagarara nabi, gukora amakosa atari ngombwa, ibyo bita reckless fouls, amakarita y'umutuku, ibiki donc guconsidinga ama penalties ama free kick menshi bashobora gutsindwa havamo ibibazo bitari ngombwa. You see donc babura ikintu cyo kuyoborwa neza muri defense surtout central. Kandi tuvuze kuyoborwa n'umukinnyi umwe uyobora undi akayobora no kuri kabiri no kuri gatatu, ikipe ikaba organize igakora neza. They lack that kind of a defender. Ubwo Derara areba ku isi aho yamukura. Gatandatu Chelsea ifite Zahabu Kaisedo. 8 Chelsea ifite Manu yavuye mu ijuru Enzo. 10 nuko bagira imvune, ariko ubundi Chelsea itunze Zahabu mediane ryoshye, ifite umukino witwa Cole Palmer ni Sasu ahari iri muri mediane nziza ku mugabane w'Uburayi. Kaisedo, Enzo na Palmer ariko ndajya ku gitekerezo kimeze gutya. Niba Chelsea ari umwanya irwaye, kuko nzi ko bataka ku isi babuze, ikeneye umuwingo ukomeye komande zombi. Ku ruhande rumwe rutariho Pedro Neto. Estevao ni muto n'umuhanga, ako ni muto. At least give him umwanya wo gukura imyaka 2 kinjire muri 20 kagira iminota nk'uko kayibona. Garnacho ntabwo ari Valeri Siri. Yes man yari yamurije bari bashwanye bamukuramo, sinavuga ko ari Messi, sinavuga ko ari a good squad player, ariko he can be a good sub. Ukabagira we na Estevao nk'abasimbura. They need a winger. Muwinga mwiza kabisa. Pedro Neto we ni sawa, ariko kakeneye undi muwinga ku rundi ruhande. N'abana b'abahungu na nimvuze basimbura. Abagitenza aho ngaho basimbura. Aho maze kubwira abakinnyi batatu se nakubwiye bane. Muzamu, central defender, umuwinga ni batatu. Maze kubwira batatu. Nakubwiye aho mbwira bane. Chelsea buriya rutayizamu ifite sumwataka mubi,
ariko uranabizi ko akenshi akunda gukina muri system y'abataka babiri wenda nanabonye nuko Lepa muhari n'umuwinga wundi ukomeye bamufasha bakamufidinga ariko mfite ikibazo cya doublure ye yitwa Liam Delap si level kuva sezo yatangira kwanza avunitse inshuro ebyiri n'ubu ngubu si level yaravunitse rwose nashaka we muzima si level ya Chelsea maze kumugenzura bihagije mbita aba third striker ni wa muntu ugira muri equipe uje gukora mu buryo bw'amatactique not gukora ku kazi ko gutsinda ibitego uzi mu buryo bwa tactique twatsinzwe ako dukeneye wenda turi kubona ko ikipe bari week mu kirere tuzanemo igitipe kuko gifite taye ari kirekire twatsinze ariko barimo baratudomina cyane reka mu kirere reka twongeremo umwataka ufite taye adufasha kudefanda iyo mipira ama set pieces wenda bazi gutsinda amakufra amakorneri ku mipira y'imiterekano mbita bataka bazamo kuri mission akenshi bakina iminota 10 ya nyuma ntabwo ari umuntu wa challenginga umusore wa Pedro ako nawo Pedro nawe ndaduta niba ari we ukwiye kuba ari uwa mbere ntabwo shyiramo kimwe mu gihagije abataka barabuze ndabyemera wa Pedro ashobora kubanza ariko hari umusimbura waba mwiza ari kuri niveau ye ya kabiri kuruta uko wagira umusimbura nka Liam Delap hari amakipe kandi ajya agira abakinnyi nk'abo nshaka kuguha urugero Atletico Madrid ikunze kwatakisha abataka babiri akenshi Julian Alvarez abanzamo ariko hari igihe aba afite umuntu witwa Stroth cyangwa se ikagira Griezmann ako muri mission Soros uzimpamvu nuko Griezmann umuzanyemo ni umusimbura ufite icyamaze gikomeye cyane sibyo yego so yaba ariyo profile ya Liam Delap azasimbura ariko ufite babiri beza nukina hari igihe ushobora gukina 4-4-2 cyangwa se n'igihe ushobora gufata umwanzuro ugakina 4-3-3 nk'ibisanzwe wenda umwataka umwe muri abo babiri narivuze baba baguze akicara mu gihe bamuguze hakaba wenda gukorana bya hafi na maestro o Pedro mu gihe bavunikisha wenda nka Lepa magakina bataka babiri yego noneho wa Pedro arabizi ko ashobora kugarukamo hagati ashobora gusabira ku ruhande ari yaminiya nyine ku gukina umupira ku kirenge abo bane rero yabashaka ariko ibabuze ikazana batatu nesisitaho nabibabuze ikazana babiri Chelsea rwaye ni umuzamu n'umudefenseur abo ngabo nicyo twita priorite babandi batabura noneho mu kuvuga ngo okay bambwiye ngo ongeraho umwataka riga navuga umwataka ubwo uravuga ku mwanya wa gatatu okay kubera iki wahita winjiramo hari impamvu ntekereza ko Chelsea ikeneye umwataka senior striker mwiza uri ku rwego rwiza hatangiye kuza impungenge ko Jackson wagiye arusha abahari kandi ugiye kura mu mikinire icyo bano basore yaba Joao Pedro na Liam Delap barimo batanga muri iki gihe ntago bihereza icyizere Chelsea gihagije. Chelsea ni equipe tuzi imyaka na yindi yagiye ikomera kubera bataka kuva kuri ba Didier Drogba kujya kuri ba Nicolas Anelka kujya kuri ba Fernando Torres kujya kuri ba Diego Costa. Chelsea yamye ifite umwataka yakuye ahantu ari mwiza kandi akenshi yabaga avuye muri club nini club akenshi irimo irakina na Champions League. Yaba Didier Drogba ava muri Marseille yaba Nicolas Anelka yari utazamuzwi cyane yanyuze muri Arsenal yanyuze muri Real Madrid yaba ba Diego Costa yaravuye muri Atletico Madrid ari umwataka mwiza yaba ba Fernando Torres yaravuye muri Liverpool ari umwataka mwiza. Uko bagiye bakurikirana ni mu yindi myaka yabanje imbere aho ngaho Chelsea yamye ifite umwataka utajijinganya nkuko Liga nigeze kuvuga ngo Chelsea yamye idafite defense itajenjetse ku bwa Roman Abramovich ira myaka yose yarafite Chelsea no kuri attaque ntago habaga hajenjetse. Sasa impamvu mfite impungenge kuri abantu basore ni izihe aho nzikura ndareba umuntu witwa Joao Pedro amaze kugaragara imikino 18 muri Chelsea. Chelsea ubundi imaze gukina imikino 22 isezo. Yego. Joao Pedro amaze kugaragaramo 18 atsinda ibitego 5 atanga imipira 3 ivamo ibitego. Ni uruhare rw'ibitego 7 8 ibitego 5 na assist 3. 8. Aha. Urakoze cyane. Ni uruhare rw'ibitego 8 kuri Joao Pedro. Nicolas Jackson mu mikino
11 amaze gukina imikino 11 oya imikino 11 ya mbere muri Chelsea aza cyajya ava muri Villarreal yari afite ibitego 5 ntago intangiriro zinyuranye cyane ariko umva aho tugirira ikibazo. Joao Pedro kuva ageze muri Chelsea yigeze kugira amaperiode aho ashobora gusunika imikino 11 adatsinda igitego. Jackson Joao Pedro turacyari kuri Joao Pedro Ayego. iyi sezo yigeze kugira periode hasunika imikino 11 adatsinda igitego. Abantu barabyibuka mu mikino ye ine ya mbere mu marushanwa yose Premier League ifungura yatsinze ibitego biratanga n'imipira itatu mu bitego. Yagize uruhare rw'ibitego 5 aragenda asunika indi mikino 11 imikino 11 nta gitego kindatsinda. Sasa mu mikino 8 iheruka noneho reka tureke iyo 11 iyo 11 yarenze mu mikino 8 iheruka atsinze igitego kimwe. Igitego ejo bundi yatsinze Atalanta banatsindwa muri Champions niyo League. gitsinda nabyibuka. Sasa iyo ugiye kureba muri rusange usanga muri iyi mikino 18 amaze gukina imikino 7 yonyine niyo yagizeho impact nk'umwataka. Usibye bisobanuye indi mikino hafi 12 arasinzire rwose nta kintu yari arimo ayikoraho. Hari concern ngeze kubikomozaho ubushize na ndimo ngaruka kuri icyo kintu cya Joao Pedro. Ndibukije ngiye navugaga yuko yarasunitse imikino hafi 8 nta na shot on target adashota mu izamu. Rigani icyo gihe yaranchallenge arambwira ngo nuko bamukinisha inyuma y'umwataka. Ati yakinye nka nimero 9 aba ari mwiza kuruta uko yakina inyuma y'umwataka. Icyo gihe turabyemera dusa nk'ababyemeraho ariko ntitwabihurira 100%. Ariko Joao Pedro yabaye yaprovince kare rutayizamu mwiza arusha abandi nta wamukura ari imbere. None se kuri match bakina n'ikipe ya Barcelona ninde wakinnye nka nimero 9? Pedro Neto. ni Neto harya Pedro Neto yarahengetse. uranda rumwe yari Estevao urundi ruhande yari ngira ngo Leandro Garnacho point ya Jope ya Pedro Neto bashyiraho Pedro Neto. Icyo bisobanuye ni iki? Nuko nyine forme zawe ntago zirimo zikonve ku mutoza, ntago zirimo zimwereka zimuha impamvu ikomeye cyane yo kuba kubanzamo. Niyo mpamvu yatangiye gutekereza ko mu bihe bimwe na bimwe ashobora kuhashyira umukinnyi wo ku ruhande akamushyira aho hantu. Sasa kuri Joao Pedro ntekereza ko Eida akeneye gukora ku rwego rw'akarushaho cyangwa umutoza akamufasha gukura kurushaho, ariko harimo impungenge ku buryo ku mikino ashobora kumara atagira impact ku mukino. Kumwatakana impact ku mukino Eida watsinze igitego cyangwa watanze imipira ivamo ibitego. Sasa niba yakinnye nka nimero 10 nka playmaker tubyemere akaba afite imipira 3 yonyine yavuyemo ibitego, bisobanuye ngo naho ntago hakora neza kurusha uko Kole Palmer naza yahakora mu gihe kirambye. Sasa reka tuvuge kuri Liam Delap. kandi cyumvikana nuko atigeze iyi mu mwanya wo gukina yarawuhawe. Twavuze ko no mu myanya myinshi itandukanye twavuze ko Chelsea imaze gukina imikino 22 afitemo 18 afite imikino 18 mu myanya ingahe itandukanye hafi 3 n'indi mikino yasibye harimo ngira ngo yatewe n'ikarita y'umutuku hawe kuri match ya bakinaga na Benfica muri Ligue des Champions. Bisobanuye ngo nta nubwo ari n'umusore wigeze wibasirwa n'imvune iyo ariyo yose uvuge ngo yagize absence runaka kuri ibibazo by'imvune. Tugaruke kuri Liam Delap. Liam Delap sofawe amaze gutsindira igitego kimwe Chelsea dukuyemo ibyo mu gikombe cy'isi cy'amaklub. Abantu bari mu gikombe cy'isi cy'amaklub ho akiza yatangiye neza kuko yatsinze igitego kimwe atanga n'umupira uvamo igitego. Ariko kuva ubwo muri match 8 za Premier League nta gitego yatsinze. Muri FA Cup nta gitego yatsinze. Muri Champions League afite igitego kimwe. Niba uzi guteranya neza fata imikino 8 ya Premier League, umwe wa FA Cup n'ibiri ya Champions League 11 ni imikino 11. Muri imikino 11 afite igitego kimwe. Uzi icyo bisobanuye? Abo bataka babiri bombi ba Chelsea biragoye ko yabagenderaho ngirambirize ku bintu bihanitse cyane, ku bintu binini cyane. Uyu Nicholas Jackson barekuye
amaze gutsinda ibitego 5 muri Bayern, 3 muri shampiyona na 2 muri Champions League. Ariko si umukinnyi ubanza mu kibuga yego. Si umukinnyi ubanza, amaze gukina imikino 17 yonyine muri equipe ya Bayern Munchen. Mu mikino 11 amaze kugaragara muri shampiyona yabanjemo 5 gusa. Muri Champions League mu mikino 5 Bayern imaze gukina yabanjemo 1 gusa. Ntago ari umukinnyi ukina. Sasa ikiriho nuko muri byinshi Chelsea umutoza yakora hakongeramo ingufu yaba mu busatirizi no kongera urwego rw'abari abakinnyi. Attack ya Chelsea ikeneyemo izindi ngufu, nguni zose pe uretse Mediane. Joao Pedro agaragaza icyizere ko ari umwataka mwiza, ariko ngiye uko mbibona uko twatekerezaga ko avuye muri Brighton biragaragara ko yari agifite igihe runaka cyo kongera guprova ko yakina muri club nini nka Chelsea muri iki gihe cyiza cyawe nuko irimo itehereza umwanya umukinnyi wo gukura, bakinnyi bakiri batoya wo gukura ku mpano afite. Ubona nyuma y'umwaka umwe cyangwa 2 yazaba ari rutayizamu mwiza, ariko uvuze ngo uratekereza igikombe by'aka kanya, Joao Pedro aracyakwereka yuko aka kanya ntago niteguye kwita mfata Chelsea ngo nyihereze ibitego 25 muri sezo nyihereze igikombe. Oya, icyo kintu rero giteye impungenge ku basore b'ikipe ya Chelsea.